Ulan benim de Kalsar Тобының абидам бар. Sen özün kalsın olsan birinciden. Ekinciden sen o ötkende baylı geçen ötmedi. Bravo. Hiç kim barbagan жерге. Ansıdan beni sana koşup bir süper sulunu koşup жүрөт atpay o. Вот мына ошода абидам. Неге? Bir kısmaya gürütmedi, 5-6 kısmaya gürütmedi. Çok degende kaydat 40 kısmına gürütmeydi. Андай болса, менің абидам Kalsar Тобы емес. Мен абидамда кыштын күні кыз кайыпка кийген кыздарда. Олардың өздерінің ішінде senin ne işin var o? Kıштын күні кайра-кайра дара табарып кыйналтам де. Балдар. Менин абидам кыздарда да эмес. Kalsar Тобында да эмес. Менин абидам аялымда. Var mı үйде айтым onu? Үйдө айта албайм, сахнада айтышым керек. Катын, мен сенен коркпойм. Никогда корккон эмесмин мен. Кадыр, абайла о 3-чү катарда отурат. Чындаппы? Бул жер эми тамаша го. Бул сахнанын үстү Kalsar Тобы менен тамаша кылып атабыз. Серебек байке менен тамаша кылып, керек болсо президенттер менен тамаша кылабыз. Сен кантип бир каты менен тамаша кыла албайсың, туурабы? Кадыр, жүрөгүм пайпагына кирип кетти го, тамашалашты бе? Коркпойм мен. Балдар, мен абидам силерде. Неге? Атайын Тайландтан $60,000 туфли алып келсем, кийип келсем, байкабадыңар. Tayland'dan al geldin mi? Ооба. Oşa, Made in China dep жазып koydur. Hey, Made in China olur. Özün China'yı ver oktun mu? Жигиттер, абидалар бүттүбү? Ооба. Эми кимде кандай жаңылык бар? Менде Айт. $60,000 туфли алдым мен. Акмак, азыр эле айттың го муну. Ал абидал алчу, бул жаңылык. Дагы кимде бар? Mende, ayt, Akılep canlı tüflü aldı. Ставь! Кыргызчага түшүнбөгөн акмактар. У кого какие новости есть? У меня есть. Ну-ка рассказывай. Akılep новый тüflü взял. Тупой, неграмотный, взял болбой, поднял болот. Sen onu uyuşarsa sen tüne toylamın. Panyal diye başka söz şimdi. Panyal deyip nereye de bilesin mi? Panyal deyip canan televizyonun tangındaki pastapkan eder. Hey balдар, işte uyalbaysınlar be. Şunca yıldan beri Bişkek'e gelip gidesin nere. İşte bir tamgadan bulsam şu Orçan jattasana. Normal sürüp kalatın nere. Поднялмес, купил было. Да, Динка, ты сам скажи. Ey, men сам болбойм, мен сама болом. Seni mi? Ооба. Seni sama demeyt, mama deyt. Ey балдар, силер мен мынандай жадаттыңар да, жадап кеттим. Ушунча жылдан бери мен адамдыкы командада же киммин, мен сүйлөймүн быйыл. Сүйлөп койсун а? Арабызда бир кыз бар. Динкага бир уруксат бербейли, бир сүйлөбөй. Динка. Сүйлө бер, 7 минут сүйлө. Kamat için söylesen hemen. Чындаппы? Сүйлө. Алла. Söyle. Чындап сүйлөйм. Biz mint durarız. 3 минут сүйлөйм. Сүйлө. Чындап элеби? Оо, сүйлө. Эй, балдар, рахмат ey силерге. 6 жыл болуп турду, карасам, тамашада ойногондо бирок